nilikuwa natafuta opportunity ya kuonana na Papa Jean-Paul, nilikuwa namsikia. Tuka nilikuwa nakosa opportunity. Nilikuwa napenda nifike kwa bureau. Mimi naitwa kwa jina la Mwalimu Maurice Mopela. Niko mmoja wa viongozi ya watoto wa Kiliba ambao wanaishi Kovile. Siku iliyopita nilikuwa Kiliba kwenda kufanya evaluation des besoins communautaires pale. Nilipofika pale nimepata shida kubwa. Lakini kwa hizo shida moja wapo ni hii ambayo nakulenga. Niliposoma nikataka kujikuta jinsi tuko huko. Miili yetu iko mwana 60% ya maji ili tusimame kama mimi hivi. Tulisimame bien, huko mwana 60% ya maji. Basi ndio iko témoin kwa médecin. Sasa maji ni uzima. Kile Jean-Paul nasema Kiliba zaidi. Nasimama sababu watu wa Kiliba wamenituma. Unapotuma maji Kiliba inaingia mshato do. Sio unasema kwa kompyuta tekniki. Ya pale Kabulimbo kwa reservoir. Inapofika pale tena politiki ndio wanatumikisha Kabulimbo. Wanatia maji kwa stock mule mshato yao. Penye biko Kiliba Ondes. Banapata tatizo ya kutokufikia kupata maji kwa muda unaofaa, na ile tatizo natuma hata mama Kusime kupiga simu na nasa malalamiko haraka. Sababu yeye yuko kule chini. Leo kule yulu siasikia hata siku moja anapiga simu ya kwamba anakosa maji. Ni vile mama. Simu inaliaka zaidi sana kwenye yuko chini. Lakini wao unaona kwamba maji shako kule. Politiki ndio wanafanya nini? Baki reserve maji mule mshato. Bana sukuma maji Kiliba Ondes ya 15 minutes, 20 minutes kule chini ile maji yote inaisha. Kisha huku yulu banabakia na maji. Batakapobakia na maji, mwenye yuko anatumika pale kwa reservoir anakamata van, sijui kama anaitumisha katika gani. Kama atazungurusha, kama atafanya van yake. De toute façon que bayulu wote wapate maji, bachini bakose. Bachini wakijikuta wanakosa maji, banakodisha kwanza panda na makina na mamoto kuya kuuza 1 bidon 200 francs congolais. Au niveau ya Kabulimbo, mama tete moi mama. Au niveau ya Kabulimbo, pendant que maji oui baba. Wananunua bidon ya maji 200 francs ni au niveau ya installation ya régie des eaux. Au niveau ya installation ya régie des eaux. Oui. En tout cas, oui. Batu wote niko natoa yale. Bakule chini na wako yulu. Bebe biko yulu wanastoke pale mu niveau ya reservoir yao. Oui. Kisha bachini wanaanza kuiuza. Alors penye mie kile kinishangaza zaidi. Ni kuona bayulu iko na kwa mafacture zenye ziko zinakuwa forfaiteur. Oui. Mais bakule chini Kiliba Ondes iko na mafacture forfaiteur. Deuxième aspect, banalipa tena maji 1 bidon 200 francs pour l'installation et la régie des eaux, et ils sont des clients propres par la régie des eaux. Ça je l'ai dit, je le confirme parce que j'étais à côté d'un fils de Kiliba. Oui. Je suis fils de Kiliba, on a mis par Kiliba Minevala, je peux à côté d'un jeune garçon de Kiliba, il a mori au bar. Et c'est l'agent de la régie des eaux. Il a niqué à moyo wangu kuona kwamba watu wa Kiliba Ondes wanalipa maji yao lakini hawapati maji kama wengine. Kwa lengo kubwa wale ambao wako juu wanafunga maji ili wa chini wakuje kuilipa. Papa Jean-Paul fanya suivi yenye ko permanent kwa ile château yenye ko Kiliba Kabulimbo. Ujirasire qu'est-ce qui se fait là-bas pour que communauté yenye ko Kiliba Ondes iprofite de maji mzuri sana. Recommandation ya pili. Comme shirika za kiraia MCLA travaille en collaboration étroite na régie des eaux. Kwa kudénoncer tout quand même là pour kufanya alerte de antivalère. Mfanye ile jambo, alerte juu ya antivalère watu wapate maji. Kwa mwisho, régie des eaux SNEL travaille en collaboration que le motif ne soit pas le courant. Akiliba haiko courant le motif agent technique wanatumika kwa ile reservoir ya Kiliba Kabulimbo. Umwambia kwamba beko Kiliba Ondes basi atua benye kwa nafaa na wiko na besoin ya maji. Asante. S'il vous plaît.
force de vie. Alikuja humu alikia ni kujenga. Sivyo? Jean-Paul hakukuja humu kwa kufanya mademonstration scientifique yenye ndugu d'ailleurs. Heureusement qu'il a reconnaître que le Gidezo il est moulé quelque part pour avoir fait comme il savait, comme il fait comme nous. Pour le Gidezo, donc pour vous dire que oui, uko hapa le Gidezo na le Gidezo kuna intérêt ya kuiprotéger na kupata ushauri parce que chez tuko bassin. Mimi nikwambia je suis déjà, suivez-moi. Mimi niko déjà watu wenye kuna watu madebaza hivi wanakimbia. Si ndio? Ndio. Mais Jean-Paul hawezi kimbia deba. C'est comme biblique. Kama una habari, uulize historia yangu. Wenyewe wanajua watakwambia. Sasa, nataka kukujibu hivi. Labda ulifuata mubaya yenye niliexplique. Mais il est vrai que ulibilonde mzuri. Na nirudilia, kama izine iko exploité kumwe ya 40%, nilisema ni tatizo ya umeme. Ndio nilisema. Alors, wakati izini haiko exploité, iko pale. Mametre kitu, eske tunazihusisha kufuatana hizi kapasite yake iko? Jibu hapana. Izini ina kapasite mimi nataka disposer kwa kudide ini visite ya enzi kwa Congolais. Pale cuisine kwa leo, ile izine ina kapasite ya kuproduire maji par 520 metres cubes. Tatizo yenye iko kama vile nilisema, nilikwambia je me garde, siwezi nikaingia kwa detail ya entreprise yenye siko ndani. Unanifuata? Tatizo ya kusoproduire ya kura yenye itapermettre kutumika 24 heures sur 24 heures. Tukitumika 24 heures sur 24 heures, tunaweza tukatendre hiyo. Ya pili ni mama mwenye ameuliza juu ya metre kitu. Madame, taarifa ya Regideso, unifuate vizuri. Taarifa ya Regideso ile metre kibe yenye umeuliza haijilimite pale. Ukiangalia vizuri de 40 na mabei na pishana. Kama Regideso aliprevoir mugrie yake ile tranche de 1 à 10, c'est parce que Regideso iko na ile mission sociale yenye inajua kama mtu wa chini na iko na droit ya mai. Ndio maana pale unakuta tarifu iko moins de 1000 francs. Parce que sina chiffre en tête hapa, iko moins de 1000 francs. Moins de 1000 francs. Mais maintenant, ukipanda sasa par rapport à consommation, unaingia matranche ya yudu parce que Regideso ni mchuuzi wa mai. Unanifuata? Okay. Kingo convaincu na mistari yake. Nimero itakuwa pale Kigali mtamtembelea. Hapa ni kumpigia